Ni raporo ikomeye cyane yitwa Ebuteri aho igaruka ku bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibikomeje kubera mu ntara zitandukanye zirimo Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu ndetse no mu bindi bice byose bikomeje kuberamo imirwano, aho bagarutse ku bwicanyi buri gukorwa na Codeco na ADF ndetse n'abaturage bakomeje kugenda bicwa mu buryo bukomeye cyane. Ibitero bikomeye cyane by'indege turi buze kugarukaho mu buryo burambuye mu kumva uburyo iyi raporo ibigarukaho, amakuru y'ubutasi, umubare ku mubare, aho bavuga umubare w'ibitero byabaye, abapfiriye muri ibyo bitero, abasivili, abasirikare, detaye zose barazerekana kuva M23 ivuye muri Uvira ibyahise biba, abaturage bishwe ndetse n'isange aho M23 yagiye metero 30 uvuye muri Uvira. Bakavuga ko kiriya gitero cyagabwe na drones za M23 zitwa yiha gatatu nk'uko tugiye kubyumva, cyagabwe no kuvuga kugira ngo izo drones zigabe igitero ku kibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka. Bigaragara ko abakomando cyangwa abarashishije izo ndege cyangwa abahanga mu by'ikoranabuhanga ba M23 bakoreshe izo drones bijyanye n'ibirometero izo drones zagiye, bigaragara ko batari bari muri eneo za M23 cyangwa batari bari mu bice M23 igenzura. Byagenze bite kugira ngo kiriya gikorwa kigerweho, AFC M23 ikigereho ndetse n'ibindi byose bigaragara muri raporo yikurikirane kuva itangiye kugeza irangiye, kuko urasobanukirwa neza ibikomeje kubera muri Kivu yose. Raporo igaragaza detaye kuri detaye, iteguye mu buryo buhambaye. Ebuteri kurikirana iyi raporo ko yakabaye mu kwezi kwa Mutarama 2026. Ebuteri yanditse nibura ibibazo by'umutekano 234 bikaba byaragabanutseho 28% ugereranyije n'ukwezi k'Ukuboza 2025. Gusa ibikorwa byo gushimuta abantu bikaba bigaragara ko byiyongereye ugereranyije n'ibihe byabanje. Ihuriro Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23 hamwe na Codeco nibyo ngo byagize uruhare runini muri bikorwa, akenshi bigamije abasivili babashinja gukorana n'abandi. ADF rero yo ngo yakomeje kwica abasivili mu karere ka Rubero, nubwo ibi byabereye mu bwami bwa Bapele mu kwezi kwa Mutarama. Hagaragaye kwiyongera k'ubwicanyi mu gace ka Baswaga niko hitwa mu ntara ya Ituri. Imirwano hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe wa CRP yarushijeho gukomera nyuma y'uko AFC M23 ivuye mu mujyi wa Uvira. Uretse ibikorwa by'ihohoterwa byihuse, imirwano yarakomeje muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho ibitero byo mu kirere byiyongereye ndetse hakifashishwa drones zituritsa kamikaze byibasiye cyane cyane ikibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka. Nubwo hari ibiganiro by'amahoro biri gukorwa, biragaragara ko intambara ikomeje kandi igenda irushaho kuzamo ubukana. Muri Turisi CRP irakihagararaho kugabanuka ku bikorwa bya Codeco biragaragara. Mu karere ka Njugu KST yanditse imirwano cyangwa yabaruye imirwano igera ku 10 y'abitwaje intwaro, muri yo 8 yabaye hagati ya FARDC na CRP mu kwezi kwa Mutarama, ugereranyije na 13 yabaye mu kwezi k'Ukuboza kwa 15 Mutarama. CRP yafashe umudugudu wa Bule mu karere ka Njugu mu bwami bwa Bahema Banjele. Kuva kuwa 15 kugeza kuwa 16 Mutarama, imirwano yongeye kubura hagati ya FARDC na CRP Ibule. Abarwanyi 11 ba CRP bishwe, bane bagafatwa miri, naho abasivili 2 bakahasiga ubuzima. Kuwa 18 Mutarama, FARDC yongeye gufata Bule. FARDC ikomeje gukora ibikorwa byo kugota no gushakisha abarwanyi ba CRP nk'uko byagenze mu kwakira no mu kuboza. Umutwe wa Codeco URDPC wakomeje kwitwara mu buryo busa n'ububangamiye ibikorwa byawo mu kwezi kwa Mutarama. Nubwo bimeze bityo, abarwanyi bawo bishe abagabo 2 mu gitero cy'ubujura cyabereye mu mudugudu wa Njaju
mu gace ka Fatake mu karere ka Njugu kuwa 11 Mutarama. Muri uwo mudugudu kandi kuwa 18 Mutarama bishe umusirikare wa FARDC maze batwara imbunda ye, banashimuse abasivile 24 babashinja gukorana na CRP. Umuntu umwe Ipakenge Silo kuwa 5 Mutarama, abantu 17 Ijupakepese kuwa 21 Mutarama n'abandi batandatu Ipimbo kuwa 27 Mutarama. Ubwicanyi bwa ADF bugarutse kandi bugamije kwibasira FARDC. ADF yishe nibura abantu 73 mu kwezi kwa Mutarama, yanashimusa abasivile 36 mu kwezi k'Ukuboza 2025. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bya ADF byari byaragabanutse cyane. Ebuteri yanditse cyangwa yabaruye impfu 6 gusa zatewe n'ibitero bya ADF nyuma y'ubwicanyi 123 bwabaruwe mu kwezi k'Ugushyingo. Kwiyongera ku bwicanyi bwa ADF mu kwezi kwa Mutarama bishobora gusobanurwa no kugabanuka nk'igitutu cy'ibikorwa bya gisirikare bya Shuja, Operation Shuja, byibasiraga ako gace. Uretse ubwicanyi bwabereye mu turere twa Rubero na Ilumu, ibikorwa byo gushimuta abasivile byageze no mu karere ka Mambasa. Muri aka gace ADF ishyiraho imisoro ku baturage ku bikorwa by'ubuhinzi kandi ikahigishiriza inyigisho zigamije kubashishikariza guhindukira bakinjira mu idini rya Islam. Ibi ni ibintu bishya byatangiye kugaragara, byanditswe bwa mbere mu kwezi k'Ugushyingo 2025. Ariko ADF igira ubukana bukomeye ku ngabo za Kongo n'iza Uganda. Igitero cy'igico bateze kuwa 7 Mutarama Ibanzu cyahitanye abasirikare 14 ba FARDC. Iyi niyo mibare y'abasirikare benshi ADF yishe muri FARDC kuva mu Kwakira 2025. Akarere ka Rubero nako kakaba ubwicanyi bwariyongereye nyuma y'igihe gito, ubwicanyi bugabanutse ndetse n'ibibazo by'umutekano mu kwezi k'Ukuboza 2025 kuwa 1 Mutarama mu midugudu ya Kilonge, Mayendeleo, Katanga na Blaza mu gace ka Bapele mu burengerazuba bwa Manguluwejipa. ADF yishe abasivile 16 itwika amazu kandi ishimuta abantu 5. Igice cya FARDC cyoherejwe guhangana n'icyo gitero cyatakaje abasirikare 2 mu gikorwa cyo kwihorera kwa 19 Mutarama mu mudugudu wa Mavwe. ADF yishe abantu 7 ikomeretsa undi umwe mbere yo gutwika amazu agera ku 10 kuri 12. Kwa 21 Mutarama mu ruhererekane rw'ibitero byabereye mu gace ka Mwenye mu bwami bwa Baswaga, ADF yateye umudugudu wa Mako ihicira abasivili 6. Nyuma ya Mako yishe umugabo umwe mu mudugudu wa Mambau, hanyuma yica abandi 5 barimo umugore umwe mu mudugudu wa Rukono. Muri icyo gitero inyubako 5 z'ubuvuzi zarangijwe. Mu karere ka Mambasa igitero cyahitanye benshi kurusha ibindi muri icyo gihe cyabaye kwa 25 Mutarama mu gace ka Walese Vonkutu mu karere ka Ilumu mu ntara ya Ituri, aho ADF yishe nibura abasivili 22 mu mudugudu wa Apokolo. Hari imibiri y'abishwe yatezweho ibisasu n'abagabye igitero bituma kwishyingura bigorana cyane. AFC M23 ivuye mu mujyi wa Uvira ho ngo byageze bite muri raporo. Iyi raporo ivuga ko kwa 26 Mutarama inyeshyamba za AFC M23 zavuye mu mujyi wa Uvira zisubira Isange hafi ya kilometero 30 uvuye Uvira, ahari ihuriro ry'inzira zijya ku misozi miremire niyo hagati ya Uvira na Fizi, cyane cyane werekeza imurenge na Rubarika. Kuwa 18 Mutarama FARDC n'imitwe ya Wazalendo basubije umujyi wa Uvira mu maboko, bisubije umujyi wa Uvira mu maboko yabo, ariko hakurikiraho ibikorwa byinshi by'ihohotera ahanini bijyanye no kwambura abaturage ku gahato. Kwa 19 Mutarama Mayimayi Kuruninga yishe umwana w'umuhungu mu gace ka Kalundu n'umugabo mu gace ka Kabindula. Mayimayi Landabango yishe umugore mu gace ka Sondo kwa 19 Mutarama.
uwo munsi kandi itsinda ry'abagabo 10 bitwaje intwaro batamenyekanye ryishe umugabo mu gace ka Kilibuli rimushinja gukorana na M23. Mu gace ka Kasenga kwa 24 Mutarama mu gikorwa cy'ubujura abagabo bitwaje intwaro batamenyekanye bishe umusivile w'imyaka 22 hanze y'umujyi wa Uvira. FARDC ifatanyije n'ingabo z'u Burundi FDNB na Wazalendo bateye abarwanyi ba M23 kuwa 7 Mutarama mu mudugudu wa Kabimba no kuwa 10 Mutarama mu mudugudu wa Kifuta mu gace ka Karungwe mu bwami bwa Bavira ku misozi yo hagati mu karere ka Uvira. Kuwa 11 Mutarama ku misozi miremire y'akarere ka Fizi mu gace ka Basilocha umutwe watwirwaneho ufatanyije na M23 wateye ibirindiro bya FARDC na Wazalendo mu mudugudu wa Abala. Mu gusubiza FARDC yakoresheje drones kuwa 11 na 12 Mutarama itera umudugudu wa Mukoko inasubirana intwaro n'amasasu yatakarije Abala. Kwa 29 Mutarama ihuriro ry'inyeshyamba twirwaneho M23 ritabara rifatanyije na Force Nationale de Libération FNL ryateye Mayimayi Mutetezi Bolingo mu midugudu ya Kilumbi na Abala mu karere ka Fizi. Icyo gitero cyahitanye abarwanyi 5 ba Mayimayi Mutetezi Bolingo. Twirwaneho yigaruriye uduce dukikije ahazwi nka Poezero ahantu h'ingenzi mu kugenzura imisozi miremire ya Fizi na Uvira. Uduce tw'imisozi yo hagati niyo hejuru twari twarasizwe na FARDC yari yerekeje mu mujyi wa Uvira. Mu kibaya cya Rusizi Isange kuwa 29 Mutarama grenade yatewe n'abarwanyi ba M23 yishe abasivile 5 inakomeretsa abandi 11 mu gace ka Rutanga muri komine ya Sange. Ubwicanyi bw'abasivile bwanditswe cyangwa bwabaruwe mu gihe ndetse na nyuma yuko Wazalendo basubiye Uvira nubwo biteye mu ngenge ibikorwa by'ihohoterwa byo mu kwezi kwa Mutarama byaragabanutse ugereranyije nuko 2025. Igihe M23 yari yafashe Uvira byibuze abasivile 151 barishwe mu karere ka Uvira mu kuboza ugereranyije na 21 bishwe muri Mutarama. Nubwo AFC M23 yavuye muri Uvira umupaka wa Kongo n'u Burundi wakomeje gufungwa bikagira ingaruka mbi ku buzima bw'ubukungu n'imibereho y'abaturage i Bujumbura na Uvira. Imirwano irakomeje no muri Kivu y'Amajyaruguru. Intara ya Kivu y'Amajyaruguru niyo yibasiwe cyane n'imirwano 52 mu 113 yabaruwe muri iki gihe, cyane mu karere ka Rucuru imirwano 24. Muri icyo gihe gisesengurwa nibura abantu 52 bishwe mu majyepfo y'iyi ntara. Kuwa 6 Mutarama mu mudugudu wa Rushaki abarwanyi ba M23 bafashijwe n'ingabo ngo z'u Rwanda nk'uko babitangaza Rwanda Defense Force RDF bateye abarwanyi ba Coalition de Mouvement pour le Changement du Congo CMC na FAPC. Nyuma y'amasaha 3 y'imirwano ikomeye abarwanyi ba CMC FAPC basubiye mu bice byimbitse bya pariki y'igihugu ya Virunga. Mu gikorwa cyo gushakisha no guhiga cyakurikiyeho abasivili 8 bashinjwa gukorana na CMC FAPC bishwe n'abarwanyi ba AFC M23 hamwe n'abasirikari ba RDF. Mu mudugudu wa Kilumba mu karere ka Rucuru mu bwami bwa Bwito buri mu gace kamaze igihe kirenga umwaka kayobowe na AFC M23 abarwanyi ba FDLR bagabye igitero kuwa 8 Mutarama bateye urugo rw'umukuru w'umudugudu washyizweho n'inyeshyamba baramwica mbere yo kuva muri uwo mudugudu. Uwo mukuru yarashyizweho kugira ngo afashe mu guhiga abarwanyi ba FDLR muri ako gace. Ibijyanye no kwiyongera kw'ibitero byo mu kirere kuwa 2 Mutarama FARDC yakoresheje drone
igaba igitero ku barwanyi ba M23 mu mudugudu wa Masisi mu karere ka Masisi. Icyo gitero cyahitanye abasivile 7 gikomeretsa 40 cyanangije kandi inyubako z'umuryango mpuzamahanga w'ubutabazi World Child ufasha abana n'imiryango yibasiwe n'intambara mu gace ka Kalundu mu mujyi wa Uvira ku wa 14 Mutarama. Igitero cya drone kamikaze cya FARDC kibasiye hoteli yari irimo inama ya M23 irasenywa. Umubare w'abahaguye ushobora kugera ku bantu benshi harimo abasivile, abarwanyi n'abayobozi ba M23. Mu karere ka Walikale FARDC yagabye ibitero byo mu kirere byasenye ibirindiro bya AFC M23 Ibuleusa kwa 22 Mutarama. Bukeye bwaho ibindi bitero byo mu kirere byasenye ibirindiro by'ubwikorezi n'ibikoresho by'inyeshyamba mu midugudu ya Mpeti na Minjenje iri ku birometero 18 uvuye Ipinga. Mwijoro ryo kwa 31 Mutarama rishyira kuwa mbere Gashyantare mu gihe ibiganiro hagati ya AFC M23 na leta ya Kongo byari bitangiye gusubukurwa gahoro gahoro mu rwego rw'ibiganiro bya Doha. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bangkok Kisangani mu mujyi wa Kisangani cyagabweho igitero cya drones kamikaze nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano abivuga. Izo drones ntizigeze zangiza ibirindiro bya FARDC naho bafatanyije. Ibitero bikaba byarigambwe na AFC M23 ivuga ko byari bigamije kwibasira ikigo kiyobora drones z'ingabo za Kongo. Ubwoko bwa drone yakoreshejwe yiha-3 bwerekana ko zishobora kuba zaraturutse ahatarengeje ibirometero 300 uvuye ku kibuga cy'indege. Bivuze ko atari mu gace kayobowe na AFC M23. Ibyerekeye umushinga Barometer Security of Kivu ni umushinga wa Ebuteri wandika kandi ugakora amakarita y'ibikorwa by'urugomo mu burasirazuba bwa Kongo kuva muri 2017. Ngira ngo rero iyi raporo ya Ebuteri cyangwa Barometre Securitaire du Kivu, ngira ngo murumva ibyo batangaje ku bitero bitandukanye byagiye biba, umubare wabyo ndetse details zose bagenda bazerekana. Niba wakurikiye iyi nkuru kugeza irangiye nuko wumvise neza uko ibintu byifashe, ama details yose y'ibitero byagiye biba muri East mu burasirazuba. Ubwo hari ibice birimo za Kodeko zirimo ADF, ubwicanyi bwagiye buberayo, ubwicanyi bwakozwe na FARDC, ubwicanyi bwakozwe na Wazalendo, Uvira M23 kihava, ndetse n'ibindi bitero bigiye bitandukanye nk'uko mwabyiyumviye muri iyi raporo. Ndetse bakaba bakomeza n'ubundi gushishika hose u Rwanda kubaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu u Rwanda rutahwemye guhakana, ariko rukavuga ko rufite imikoranire na Alliance Fleuve Congo M23 nk'uko bagiye babisobanura mu buryo bugiye butandukanye, bitari ngombwa ko twabigaruka mu buryo burambuye muri iyi nkuru. Nshuti bakunzi ba Pilot News TV, ndabakunda cyane muri abagaciro.